लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअनि मेन कन्टेन्टआनो जाहैबाय सिरियाल नाम्बार वाइज लिस्ट आउट BTR LP TET 2024। स' लोगोफोर BTR नि LP TET नि जानखि एप्लाइ जादोंमोन बेनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशननि दाख्लै 7 तारिखआवहाय अर्डार मोनसे ओंखारदोंमोन डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि आरो बेवहाय डेटबो होनाय जादों आरो सिरियाल नाम्बार वाइजबो होनाय जादों। खिन्थु बेवहाय सिरियाल नाम्बार वाइज लिस्ट कैंडिडेट लिस्टखौ बेवहाय फोसावथ'वाखैमोन, नाथाय बे सिरियाल नाम्बार वाइज लिस्ट कैंडिडेट लिस्टनि नामखौ फोसावबाय। दा नोंथांमोना भिडिअ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे अर्डार कपिखौ नुदों आरो बे अर्डार कपियाव लिरनाय दङ जोंना 13 तारिखनिफ्राय बेनि भेरिफिकेशना जागोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशना आरो बेयाव सिरियाल नाम्बार 1 निफ्राय लानानै सिरियाल नाम्बार 5,579 जननि कैंडिडेट दं आन्डार BTC एरिया आरो बेबायदिनो आउट अफ BTC एरियानि कैंडिडेटफोराबो दङ। बिसोरना 2 तारिखनिफ्राय जागोन आरो 1 निफ्राय टटेल 1766 कैंडिडेटफोरनि बियो भेरिफिकेशन जागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना भेरिफिकेशन लिस्टखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला। बेखौ नोंथांमोना अलरेडि मोनखाबायबो जानांगौ आरो मोनाखैब्ला नोंथांमोना बे इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय जानाखि कैंडिडेट लिस्ट होनाय दङ बे कैंडिडेट लिस्टफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बे जाहैबाय आन्डार BTC एरियानि नोंथांमोना बाव नुनो मोनदों लिस्ट अफ कैंडिडेट वेर एप्लाइ फर द पोस्ट अफ एसिस्टेंट टीचार अफ LP स्कुल आन्डार BTC एरिया। दा BTC एरियानि कैंडिडेटफोरनि बियो लिस्ट कैंडिडेट लिस्ट बियो नोंथांमोना जानाखि टेटनि एप्लाइनि रेफारेन्स नाम्बार बे रेफारेन्स नाम्बारा नोंथांमोननि सिरियाल नाम्बार नङा, बियो आलादा। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बे सिरियाल नाम्बार 1 ओमफ्राय बिनि रेजिस्ट्रेशन आइडि बा एप्लिकेशन रेफारेन्स नाम्बारनि आइडिया बे बाहाय नोंथांनि नाम दङ, बेवहाय नोंथांनि फादार नेम ओमफ्राय ओरैजाय मादार नेम थाबाय, ओमफ्राय बाव डिस्ट्रिक्ट थाबाय, बाव जेन्डार थाबाय, बाव कास्ट थाबाय, बिनि उनावहाय नैबावहाय बाय कास्ट बावहाय लेंगुवेज 1 आव मा दङ नोंना बे थाबाय, ओमफ्राय एभारेज अफ 10 नोंथाङा बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों एभारेज नोंथांनि बाव पार्सेन्टआ बेवहाय दङ आरो। दा बेवहाय पार्सेन्टआ एसे माबायदि काउन्ट खालामदों बेखौ हमनो हायाखै। बेवहाय पार्सेन्टआ 26 माबा माबि दंलाजोबो आरो दा एथ' खमथ' पार्सेन्टआ जानाङामोन। एसे जेनेबा आसामनि जानाखि पार्सेन्टेज काउन्ट खालामनायनि काट अफनि सिस्टेमखौ होनाय जादों बेबायदि लायोबा बे एसे आलादा बेबायदि जानाङामोन पार्सेन्टआ। हयथ' बेवहाय माबायदि सिस्टेमै लादों बेखौ हमनो हायाखै। जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन जागोन अब्ला बेखौ हमनो हागोन माबायदि बिथांमोना पार्सेन्टेजखौ काउन्ट खालामदों बेनि सायाव। दा बेवहाय गोबां कैंडिडेटफोरनि दङ। दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना फेसबुकनि जानाखि मोनसे BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि फेसबुक पेज दङ बेवहाय आपल'ड होनाय जाबाय। बेनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनाय जागोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायनो हागोन। स' लोगोफोर बेखिनियानोसै। दा नोंथांमोना गाव गावनि नेम लिस्टखौ नायदो। डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनाव नोंथांमोननि नाम लिस्टआव नाम फैदोंना फैयाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि थाखाय नोंथांमोना थागथियारि जानानै थाबानो जाबाय। 13 तारिखआव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशना जागोन। स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गुरुत्तपुर्ण इम्परटेन्स भिडिअ लानानै फैबाय। दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो लाइक खालाम, लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ आरो फैबाय थानाय समाव जानाखि इनफरमेसन दङ जानाखि इनफरमेसन फैगासिनो दङ बेफोरनि सायावबो आङो एक्सट्रायै भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो लाबोगोन। नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे नोंथांनिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सहैनो हायो। स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों, थेंक इउ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকক বড' ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে চিৰিয়েল নাম্বাৰ ৱাইজ লিষ্ট আউট BTR LP TET 2024। চ' বন্ধুসকল BTRৰ LP TETৰ যোনটো এপ্লাই চলিছে আৰু ইয়াৰ এটা অৰ্ডাৰ কপি ওলাইছিলে, আপোনালোকে এই অৰ্ডাৰ কপিটো ইতিমধ্যে পাইছে আৰু এই অৰ্ডাৰ কপিটোত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এটা ডেট দিয়া আছে আৰু এতিয়া চিৰিয়েল নাম্বাৰ ৱাইজ লিষ্টটো দিয়া আছে। কিন্তু কেণ্ডিডেট চিৰিয়েল নাম্বাৰ ৱাইজ লিষ্টটো দিয়া নাছিলে, সেইটো আজি প্ৰকাশ পাইছে। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ ৱাইজ হিচাপত আপোনালোকে ইয়াতে চাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি বা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ সেইটোৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটোৰ লগত নিমিলে, সেইটো চিৰিয়েল নাম্বাৰটো এক্সট্ৰা হয়। ইফালে চিৰিয়েল নাম্বাৰটো আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি নাম্বাৰটো আছে। তাৰপিছত এইফালে আছে আপোনাৰ নেমটো আছে, এইফালে আপোনাৰ নেম থাকিব, ইয়াতে আছে আপোনাৰ ফাদাৰ নেম, তাৰপিছত মাদাৰ নেম, তাৰপিছত ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ, ইয়াতে জেণ্ডাৰ, ইয়াতে কাষ্ট, ইয়াতে লেংগুৱেজ 1, তাৰপিছত ইয়াতে এভাৰেজ পাৰ্চেণ্ট অফ 10 সেইটো ইয়াতে গোটেইকেইটা লিখা আছে। চ' বন্ধুসকল ইয়াতে এইটো লিষ্টটো আমাৰ আণ্ডাৰ BTC এৰিয়াৰ যিমানজন কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ এইটো লিষ্ট হয় আৰু আউট অফ BTC এৰিয়াৰো আছে। আপোনালোকে ইয়াতে লাষ্টত আছে, সেইটো এক্সট্ৰা PDF হয়। এই PDFটো আপোনালোকে যদি পোৱা নাই আপোনালোকক মই এইটো দি দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো লিংকটো দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি ডিছক্ৰিপশ্যনত যায় আপোনালোকে ডাউনলোডটো কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে লাষ্টত আছে এটা BTC আউট অফ BTCৰ
যিমানজন কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সেই লিষ্টটো ইয়াতে আছে তেখেতসকলৰ লিষ্টটো মই লাষ্টৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব ইয়াতে 13 তাৰিখৰ পৰা এইটো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব যিমানজন কেণ্ডিডেটৰ নাম আছে নাম লিষ্টত আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাই নিজৰ ডেট হিচাপত আপোনালোকে কোকৰাঝাৰত ষ্টাফ কলেজ ইয়াতে আহি বড়োলেণ্ড ষ্টাফ কলেজত আহি আপোনালোকে এইটো ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাব লাগিব সেইটো হ'ল আমাৰ আউট অফ BTCৰ যিমানজন কেণ্ডিডেট আছে আউট অফ BTCৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ সেইটো লিষ্টটো এইটো হয় এইটো টোটেল 1766 কেণ্ডিডেটৰ হয় ইয়াতে আউট অফ BTCৰো আছে সো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট চিৰিয়েল ৱাইজ লিষ্ট কেণ্ডিডেট লিষ্টটো আহি গৈছে আপোনালোকে এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবিলাক ৰেডি কৰি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰত আহি ডকুমেণ্টছটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰালে হ'ল সো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এইটো জনালোঁ আপোনালোকক এটা গুড নিউজটো দিলোঁ আৰু টেডৰ জৰিয়তে আৰু বহুত মানে ইনফৰমেশ্যন আছে সেইটোৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই আনি আছোঁ আৰু আমাৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ কিবাটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে আপাৰ প্ৰাইমাৰী চিৰিয়েল নাম্বাৰ ৱাইজ লিষ্টটো দিয়া নাই আপাৰ প্ৰাইমাৰী কেতিয়া দিব সেইটো বিষয়ত মই অলপ ইনফৰমেশ্যনটো লৈ আছোঁ এই ইনফৰমেশ্যনটো পালে আপোনালোকক এইটো এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব কিয়নো ভিডিঅ'টো ইনফৰমেশ্যনটো দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তাতে এটা নটিফিকেশ্যনটো যায় আৰু আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যনটো সোনকালে পাব পাৰে সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো থেংক ইউ গজেণ্টাং